Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. So if you want to know more about surrogacy, who are the women that need surrogacy? Is surrogacy legal in India? How surrogacy is done? For all these questions to be answered, keep following our videos. We will be answering all these queries. Thank you. Kashat rong kusi kede kashat penrai kum kadak ban penpaw kejing sngongo kejing itli ba kejing penet pensa kejing her pateng kariti dostor bat kalariti ne ki kulong kuma. Hakane kejing rakhel ya dan lang usembut menteri rang ba kejelau ba Preston Johnson menteri ketenak peliputi ubala kemen romboi ubalong ru MLA kathan. MLA beremu ba Stephenson Mukem urang ba snong uba Aibor Lamen bat kibai-kibai. Habakrana kejing yalang uba Preston Johnson ulai kublai ya kedor bar snong amkoi kabla penlong ya kashat rong kusi bat unget scam gane beteng man penek pensa kena kashat penrai. Uba Preston Johnson ulong ba snong amkoi kede kabla paunam ba bat kala kring ya kinong jengok kai perthai rekam dan pat iksurok kebabiang. Ula-kular kinong alam snong ban penyo ekajaka ban mang pisa ban snai kesurok ha kene kathan kenang ban kentiu syo-syo kene kathan ha ka kam jengok kai perthai bat kan lor kejing mentoy bat kan pensuk ya galit kawan ni pat ba ulong ba anda ladap snai kesurok na shalong hadu tamabel ukermen scam beginong jengok kai perthai kintu na keleng saudong ban wan kene kajaka bat katna jengok kai perthai kadani kathong bat kentiu kajaka ki babit bebiang ban long kum kap liang ja ya ki brio kene kathan bat ki pateng banwan. Kajuk kebangunan orang di kelab pensuk sibunen Nesuk kumakipor jom Imansua Imansua le school kumafi hak ya 1,000 kilometer Mulai bentar kam nesuk kumda Mansua ngau ti na pangjul kebriu hak lek bek na kamet hak ya 1,000 bentar sam kena Anda yang beriu hak lek bek na kamet sikis nong mofer mak ya kerejuk bentar ngau ti jia kejing susi 10 minit lakit lut keperti berokoi Pi kata kadai kajing im kajuk kabeng im mentah ladang minang bat peneng kamu ngopi kadai ka berhasil ngai ladang minang kenau kalak ban yalam yangi syaka basni te ngakwa ban onge pi ya kasnong ni barokowai hak bedai bat kidi ki memorando kawai ya dari kemandan kamtam menai ramba snong bagi sekrisnong gila latai aga bau CM ru kula ai berpulang ia kadiran sapek na kemudian kadi kemandan joki kum do banle bat kaba khamtam hakoi dei bat kasulok kumo opi ngakulan ngandut ban kular rada ki penyok jaka kata kadi kebetul bat kawei kaba ngaprai kabaki ong ia kani ka kabe dei ban simtino da ka piludi ya kanika surok border area ya kaniru ngan kerpat ya USDU jeni ang USDU salek ka bidin kam ya kenduk ban border area development officer mo marbul bakin tanpa ni alayo foto de ban perlu aka piludi perlu aka piludi jeni lada adon ka bayi tu atau ka pak ni Radon kajing tunggu berkepati ya katur pancen video bun ai penuti kena mami take over no mengi kaplu di nomor kasito sicai gede kibukli nomor kamdon ka komponen ka mengi oman repair ban meeting ya ki rock in simpi no mengi kenang bakan pensuk ya kaya kayen kabit kabian jon kadek senang